mayam ngasidi aigi hai panbi singje machinja amu hapirage ai hapsada je organic ki oiba machinja kaktane go chemical di hapsade hujik October month sida hapaga atopa thar hapaga khenaba leiko nikto aina hapsada ori singje si sanchi ki compost neba sina bone meal aigi di bone meal je yam maru oi ado sina hangdokpa yagidrene sina seaweed 45 granules ai matung da kana bodo dum haijarake sina potash ne organic ki potash ado sigi ahumje sigi sanchigi compost sida do yaujari neba sang yam di yaudaba sida suna di yaujari neba ado sigi hena hapile sina hena palmida hena kana bodo pina bai neba bone meal sina kari tau ge ba matamda mahai lai salanba mahai olhanba stage powder bone meal na tawdai ba lai yam salanba aradi mahai olhanba powder bone meal na tawdai ba adugi matungda potash na olaiba sidagi hai olaiba do mapung phana chawhanba mahau lehanba adugi stage ta potash na muk tawdai ba adu sigi seaweed 45 granules sigi kana bana kaino ne akhoi panbi da pan bangambagi sang da hen palhan ba yam palhan ba tare aduga magi masa jingdu chauhan ba abadi pali ba masa jingdu pi agadi yam palagadi kano noptha ba tek pa tawbudo adu masa do kalhan doine ba adu si haiba bone meal adedi potash moisingji overall panbi gi oina kanaba khagakti pigo overall growth ta kanaba pi aina haijari sina magi main oiba function duneba habedi ado ji hunji hapai mongje sigi sian panbi ji sina hana hap ke sido aigi hana mulching changchelo ne camera mulching leiram basi lakhok pirani leibak se kupsila leibagi phajana leiri se swai taraga sida hapsigi amuk si hapagi mongde akogi si aina thari je 18 inch kineba 18 inch radi bone meal jan hapagi bone meal se chang kayam hapkani ba matamda sigi dispo massage gram yang khai ne ba ina chawra no on bada gram sam yang khai gi chang hap toine bone meal je adum ya chang yam ne ko hap tai je gamla size ki matungina 18 inch da 150 100 and 150 ki chang adum na hap yai ado hunjik khayam hap ching na daune ado hajaram ge sigi bone meal je he hapaga kana piroi ba tha pharak padagi khaga kana bone meal sina function phajana function kana ba pangdi da pirak pase tha ani ahum mari sai dagi tha ni pharaba matung hapkro matung tha ni pharaba tha ahum pharapa da kana ba pini ba hayang si October sina hayang January February da mapan sarkan da phajana kana pi doine ba amuk indam tha gi matam da di panbi na loksin laroi go tungsil laga lai doine ba aduga mu mapan sarpa matam da bak launa lauraga kana basing do lauraga mapan sat sarak toine ba ta manana aina hapsa dori ba kano singde granule singji kudak ta kana ba do pi roi doine magi matam gi matungina kana ba do pi doine ai bedi kuira koi matungina alo sigi granule se si 18 inch da 100 gram ki sang hap toine ba Karang mo singa bone meal kang hapse ki siya hoi adu lo herap toine ya sigi potash sina gram yang khai dang ne hap toige 18 inch da 40 to 50 ki sang hapa yai ko adu ai hunje hap to de 50 aduga sigi compost se hoina sumena cherang da thamma matam da phajana thambiraga di nungsi changandana phajana khumjara thammaga di chahi ani baudi thamba yabane go sidi chawrakna dum lauraga kaino tawgradawni
अदो ओलगा फजन ओलगा साइ केरदी के ग्राम यांग किलो मखाई की सांग हाप याबनी को पानबी चाउर अगदे चाइना हुंजी मथकता दुम चाइजिन रिजे कनो तौबैनेको अजी मथकता अजी मल्चिंग तौरगा कुपसिन बैनेको नत्ता तारगदी मल्चिंग तौदा मफमददी सुमाइना चाइजिलगा थम्बिरमबदा नुंगाइरोय मथकती ऑर्गेनिक की ओइबसिंग नुंसाना फुबदा मागी कानाबसिंग मांगेबो सुमाइना लोरे लोरगा मु मल्चिंग के तौरमदोइने मल्चिंग की कनोसे पत लोइग्रे हेड कोना आई हापचिलगे सी खरजिदम सुमाइ हापगा कोना हापगे फजना सरू अनौबा चरू नापी ओइरस दुम याय सिददी मखन सुना हापजे सिगे आइगी मरी जी लोइ सुना हापथिबजे अदो सिगी कोमला पानबीजे सिगी कोमला जे था मंगा फारे रोज गार्डन दगी लौगिबा कोमला दुन फजरे सिददी मरी जिमा हापोइदैने आदजु कोमला पाले सोमजु मुले कोमला मुले अदुनजु कोमला पाले नसाय 18 इंच दी बोन मिल जे 150 हाफ किबदो 12 इंच दी 80 to 50 की चांग दनेबा हाफ तोइजे ग्राम अदु चौरापा सिदा ग्राम यांखै अदुगा तंखाइ मुक्की चांग दो ओलगा हाफ दोइन दुगा कंपोस्ट चुपकनो अदो सिगी पानबी सिददी अनि जे हाफ लोइगेबा ग्रेन्युल अनि जे अदुम अइना हुजे हाइजनिंगे सिगे अनि जे सुयाव यावद्रगसु अनि सिदंग हापदा फजना दुम पानबा ngambनेगो अइना आई हुजे गार्डनिंग तौरपजे के यावद्रसु बा सिगी सीवीड 45 ग्रेन्युल्स अदगी पोटास से यावद्रगसु बोन मिलगा कंपोस्ट कदंग फजना दुम हापीबदा हापख्रिजे सुमाइना दंग हापदा दुम पानबी माहि फजना पानबा ngambने सिगी कोमला पानबी जे मथंगददी सुतोय सोयदना पालक्तोइने अदुम उच्चारके थाई सेवेन दो खरा चावरकले अनि जिना हाना पानमने तो सिजु पाले सिजु मपोम मा थोरै सिगी अइना इयर लेयरिंग तौबो मसा जिदा फदना लै साले मतोंदी मरादी थोक्ट्रि तो सिदा अनौबो म चोमी जे सिजु पुन तौथोकी दौनेगो अदु तारजो अइना सेसि खरा लिहल्लगा कखलगा ओइना ग्राफ्टिंग तौबगी दम खाबने लाओ सोमदा सिगिसिना चिकू पानबीने सिददी अइना उच्चदौरिजे सिना 16 इंच की गमलानेबो अदु सिदना मल्चिंग तौरमदबजे सिददी डायरेक्ट मथक्ता चाइजिनबदा नुंगाइरोइबो अदुना लैबा खरा खोटोकपिदोइनी नसाइजो हाइजाबदो अबदी डायरेक्ट मथक्ता तोंगा थममगदी ऑर्गेनिक की ओइबा कानबा महिकसिंगदो डायरेक्ट नुंसाना फुबदा सिदोइनेबो अदुगी कंपोस्ट हापिबा मथक्ता तोंगल्ला थम्बिरमदबो यानी अदो सिगी नसाय 18 इंच ता हापखिबा दुमैना 16 इंच तदी अमु हाप यारोइदोइनी नसाय 18 दा 150 ग्राम बोन मिल हापतागिबदो सिदादी 100 ग्राम दने 16 इंच सिदादी बोन मिल जे 100 ग्राम दा हापचादोइने 50 अनि को होय अदुगा सिगी सीवीड 45 ग्रेन्युल सिदी 16 इंच दा 100 हाप याय चमाना अदुम 80 to 100 नेगो अदुम 80 का हाफ केस याय 100 हाफ केस याय अदुगा सिगी पोटासिना सिगी पोटासी कनो 50 हाफ की बदो सिदना 40 की चांग दा हापगे थनभातबी
चिकू पाम्बी हम नत्रो चिकूने कंपोस्ट सिदे दम चारक पमा हापतोइनी कंपोस्ट हापो गरे सिगी हापी बा मवोंग जे हुजे अक्टोबर एप्रिल दमुक सिगी नियम सब मानना एप्रिल दमु हापतोइने बा मरक सिदा गेप लरी मतम सिदना सिगी कंपोस्ट सिगा तंग हाप नत्रगा आइगी ओइनादी इसाना सेमजबो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर दो अदुजो हाइरकनी था था कुदिंगी अदुम हापतोइने अदुगा सिगी मवोंग सिदी मथंग मथंग सहीगी एप्रिल दमु हलक्तोइन चाहिमदा सिगी मवोंग दा अनिरा खक्तंग हापीबो चाहिमदा अनिरा होय हुजे आइना एप्रिल दा हापचगनी है दो सिगी आइना हुजे हापीबो सिंगे कंप्लीट ब्रेक डाउन तौबदा 5 to 6 months संगेबो अदुना 6 months गेप लेरगा हापीबो हाइतारे अदु याम हेना हापचिलसो पानबीदा कानबो फंगदेगो इसिंग चाइबदा दुम चेंदगरगा दुम मांगजगिदोइनी अदैदि दाव यादगना सिबबाव यावदोइनेबो फिजार खजन नंग साइलो थोप लेबाक नत्रा होय मदकता हार माउ उदिदे मदकता हार उहनबा यारदोइनेबो तो सिगी कुंदोन जिजो पालबने कुंदोन मनुंग ngangbdo फजना पालिजे गमला मचाने जी 8 इंच की गमला ने गमला जो काय बलोरे अरु सी हुजी हामी बब मवोंग जे कनो लोइबगा दुम इसिंग चाइदि गदौने इसिंग gi चाइब उलरोगे वीडियो सुम सांगदोकिनी अदो आइगे हार हापजे हापदी लोइ पाबी लैरिबा मखै हापचदोइनी अदो लोइनमक्ति उलरोगे सिगी अदो मवोंगदा दुम अमुक चाइजरमगे अतोपा पांबी सिंगिदी तुसिदा सिगी से अंगूर पांबी नेबा सिगी अंगूर जिददी हुजिके हापीबा मवोंगदा हापचिलु मतमदा कशो पालोइगो पांबी अरीबा मेच्योर ओइबदा फजना पानगदबा पांबीदा फजना हार हापीबे वानी पांबी नौरीबा पांबीदा हेक्टा हुजिके मवोंगदा हेक्टा हापचिलगा हेक्टा फजना पानी हेबदो लाइतेगो पांबी मेच्योर ओइबा चाही मरी भारबा अहुम मरी भार पानबीदा हाप कान फजना पानबे वाने सिगी था तरुक खक्ता ngairiba tha manga akta ngairiba panbi sida hujiki mawong da hapchilurga mathang sahi da ekta tek tongmai pani bedo paloiba sigi hujiki hapiba mawong do sigi komla sidi hapni ba hujiki komla je 40 aba paline ba adu hujiki har do phajana hapiba matamda mathang sahi da di 40 aba ta panba ngamni ba ado sumaina panbi achauba da di hapa matamda phajana panba ngamde ba मुझे पुया और मुले तो सी कनो सी जो बोरोय बोरोय सी जो मुलक प सिसा यानी अदो सी नहन हिदा कापचा की बदो पजा पालबने मसा गुदी केंदना ब कापदो तो पजा भजना पालबने मतंग साइड वीडियो लोसिन जारगे वीडियो जे सुम हार हाप मयाम जे हार हाप लेगदी याम सांगदबदो अदुम खेना बगरा गमला साइज का साइज की अदु तंग उच्चारम बने लोसिन लगे